Hallelujah. Konguga wasi wa kundie kuandia na kuwasi haleluya nene na tuimo kadhi ya muya iwe tayari. Yesu tataiwe. Kelo mutai wa munene wanakwe corona. Na himo ni manetuko. Na Yesu ekibila ni sito ni ya Yesu. Iwe tayari. 1, 2, 3. Amen. Nienda tu alama tu siaizie kila ngaliko ya dunia. Hata wewe Yesu. Kenya, Tanzania, Afrika, Asia, kwa ndema tuwana kuiwa wasia witu no dhaidi witu. Sitwa ni ya Yesu nenda kwa tanye Mungu tumadhoche. Sitwa ni ya Yesu. Hallelujah. Kilo mwa ende na kutusia hii setu odhocha kidhaidoni kitu sitwa ni ya Yesu Kristo ikala ndi kanenda wi no ingie ndi idha wi mwani kenda stone kwa to ya mwe bamwe na ito kuendete sitwa ni ya Yesu to kulia tie comment ya kukana tutabie wisia isia wiba na mwe yuko kwa dhima sitwa ni ya Yesu Kristo. Amen. Nienda tu kwa Bible sito neno kwa Efeso hivi. Efeso kile mchaka tatu. Tuisoma round ya mundianya onwa kweli wa wikwacho mubituku kananga ino kuikweka maundu. Yendo litaona Yesu na hata yewe ngaino kuikweka maundu. Matali kama tuni mangu. Ngaino kuikweka maundu mabitukite ona mboya siaku sitwa ni ya Yesu Kristo. Na yote tungayo tunengete na nikia sitwa ni ya Yesu Kristo ni kuyupika ndeto yako. Verse kile mchaka tatu lisoma mswami ongo ili amengo ili nemwe nondo ni sorry we get it on isoma the wrong place. Efeso kile mchaka mswa 20 sorry tibaba na yukola utona kwika munombe kuvituka onne ala tutona tuvoya kana tulilikana kuyanana na vina ula wika dhini witu na yukola utona kwika munombe kuvituka onne ala tuvoya kana kulilikana kuyanana na vina ula wika dhini witu ndai ya niliwe yake ikanisani na mvini wa Kristo Yesu ziawasionde tene na mundu ndasia. Amen. Asaitwa asia ni asanda sitwa ni ya Yesu Kristo mteto ya kunita wa maumaitu na cheni chase ya jitu twaboyo kakene ndini ya kilatha yukwesila ndeto ni ya kumuye ikediwe na mwana wayo no thei wayo tuithi kuminena sitwa ni ya Yesu neti omenezi wa mauta sitwa ni ya Yesu Kristo uthei wa ndeto ya kuka kwatikane ngoni ya kilomo witu peba mutheu ni oselele sitwa ni ya Yesu Kristo twaomboa siambo sionde sia satani mibango yonde loeta ekusia ndeto ya kundika vikiano ndiko kuma sitwa ni ya Yesu Kristo. Tweti alaika maku matelesi ndeto ya kuvikia kilomo witu sitwa ni ya mutangi wetu Yesu Kristo itwa boyana kuikia na mundu ndasia. Amen. Twi omonde tuibundisia party ya muthia undu utono kila kilia kanondo utono chochea nendo kisungu ki kamba Kiswahili ndeto elanzio ya kuchochea undu utono chochea ngai nikenda ekebewa undu utona tutono hoya kana kuswania maandiko maiti tunasomie kana ngaino utona kwika mbe wa kila tutona kuboda kana kulili kana kuyanana pinologo kumandini wito nienda kwa miliga kwa uka na pebi na ogo kumandini wito
ula utumanga eka mbe wondu tutono boya kana kuswania tunebu ndiye pati ya mbena ya hata munoko milili kana ngai no tona kwika maundu mana na pe maundu ala ngai tona kwika piana na Biblia na no tona kwika mbe kwa unienda umbithukisie gwata osio alisonga na mbe tuenda kuamba kumangakana maandiko mayase no tona kwika mbewa undu tutona swania kana kulilikana ya maanisha na pe maundu ala mbe ngai wika na indi imeka mbeange twaisi kana ngai no tona ika ubonde ula waite no tona ika maandikoni Yesu dataiwe ngai asia no tona bosia ngai no tona bosia ngai asia no tona kunyanja kitone akaunya muthini utundani kwa na Samueli wa mbeki kuchakele na kamwikalia akaya na sumbi ngai no tona kwikondosu Yesu nataiwe na ipo isekana ngai no tona kwika ubonde wanganete Bibiliani wona wago wi Bibiliani ni wona ni wakana ngai eno toni wakwika kila wago asia uketha wi mutwe na tikisithe onetha wi tina kisithe ndukethiwe na thina eno weso wo ukunya kisitheni akakweta sitwani ya Yesu Kristo ngai no tona kwika mongwasu waite no tona kwika amen na ipoise ngai no tona ika maundu ala andu matatona kwika maundu ala ndagitale wasenda tona kwika usuchibwa muthia wa ngai musiwa mwambilio wa ngai pala mundu wae mwana bikamuthia asiene virus ndendawa ngayoselela mundu ona bala maita dawa ngaibado abo asiatena ndawa kwa umesasa alo utendawa meka maimini yume koko kubitukite kwa ndagitali na we wa mundu na kubitukite akili na koko kwa ndagitali niko kwita koko kwa ngai kulabo atambo kwa kutasioka kuteanisi kilomo kwenda kwika kwa ngai utona kwika mbewa kila mundu utona kwika kwando tunasomia kana kwando maundu amwe maitoneka indi kwa ngai maundu ondeni matoneka Luka kilungu chambe 37 maandiko maiti kana wasoma puluma wetete magasia kolona ulawa ingongo yue na mwana nondu kwa ngai maundu ondeni matoneka Yesu nataiwe kwa ngai batio ndo utatoneka onomwe na tunaisekana nzia ya kukelia matarajio ndine wadhayu wako ngai ambiye kwika maundu mabituku ikuwa kendoketa wa umani nongina umane ngai ulogo tangiye no imana uwezo wake kwisila tetoni yake usisye maundu ala ngai waika nikenda wambiye kumanakana no moikie ngai no tarajie ngai eke maundu mabituku kwi ala waika kwianana mondola osisia umaniola wina woni wo hungo ngai no tona kwika ikolyo yoye aemete kwika niki nondu eka kwianana bina ola uvukumandeni waku owezo wangai waika maundu usiitwe ni kwianana pinolovu kumandeni waku na pisu tunaiseli na wa matarajio asia bina wa matarajio power of expectation bina wa matarajio ena wendini waku ndo kuona maundu matarajio manene na ndwina matarajio maundu manene wenda ngai ya kwiki ndini adhayu waku no binye ngai tunaisia matarajio ni kila uikia ngai utona kwiki kila uikite kana niki kwikika ebidalite basa chito kitawa matarajio Yesu nataiwe yani ukasia nina matarajio mwako uidela nivana kite mundu yu usugo binda ula utumanga iyeka kubituka Yesu nataiwe ndiye siwa utarajite cha undini wa dhai waku ndiye sina matarajio meanata pea mudhini wo mabinye binanga inotoni wangai nondu wa woni wo munini mena matarajio matu mtu nini nyanga yuka nengo mukate ya kilamu dhena talipe kolona mge inoka nzuvia kethi ya nzusia wasio hono ziono mbuda wewe anewa wewe na matarajio mabituku nienda wambi oke ya matarajio maku uwezo wanga hivi ni munene nenda nga inotona kubikwika mbewa ondo tutona uboya kumaanisha mboya siya kuyaeleza nesio limit ngaino utona ikabewa mboya siya maandiko maisha utona ikabewa undu tutona uswania kuswania maswani
timo mwisho ngaino ekembe wa maswani omaku Yesu nataiwe tunaise niki mundu ailo tarajia maundwa Biblia neona nitekana ngaino eke sindu imbe tunaisi nasomye sindu kisevro neno hili telo kwa mituke number 1 tunonye kana ngaino usuwe mutuo wake ngaiwe ekau kumatene ngaiye kau tunasomye Luka 3:38 kana akone asianenga neno kamengwa ndasiawa nenga neno kamengwa kila nengwa mzundiko mutuo ngaiye kambeange asia kilimo kisio tususie kilate kidingidanje kitilelie yasio kamengwa ngaiye kambe suga mutuo wake Malaki 3:10 maandiko masia wonga kilungu cha 10 akabingu kwa visiatuni na ndaka kitoko maandiko kembo nenge eka onosia aino kwa kwa Yesu eka onosia onenda unenga uadimo ukaiwaiba kwetia ngai hiyo hata wa Yesu ngai wito onono tena uwe asia katika Yakobo kilungu cha mbele Muso awakatano asiare ulo tena weje ngai ulo nenda nae atena kikona unenga nae kwa wingi uende ya uweta semo ukaende ya na unengwa usiye mtu wa ngai ndio tunasomia Yesu nataiwe nitunonie kana ona mwambile hiyo sito ya ngai hata eleshedai maana ya ngai ulla more than enough yani ngai ulla kwake kwito ni umbewa utuenda asino ngai embe wa mabata maitu eta wa eleshedai asia nyeninye yoba ngai ulawimbe wa mabata makuwambe anengana kwa wingi Timotheo wa mbeda ndatumu sowe 10 ewa yalagu ineno mewe maike kwa tovi wa mbino ine mekwa jenga yulo tunenga isino sionde na wingi katonenga isino sionde akudhibia sino sionde na wingi kenda tutane ile kwa simwie yulo nenga nae kwa wingi nenge situania Yesu nenge situania Yesu tunaisi kendo kenge ondwaza tunaisi kana etwene ando Biblia ngai wekia abiducha kila mapoda kana masonia mundu mweta wa Solomoni ndinwa asumbe wambe mtakadatu na musowa we 10 tuko na ngai aibetuka Yesu nata Solomoni hapo kendo kimwe Solomoni hapo yasi ai nenge uwi ngaida munenga wewe woka mandiko masiana ngaia muki ya mya ndumeti obi nduneti amali na nduneti abayo mwasa ona isu utana boya na unenga ngaia kambe hata sio kamwana kamwe ngaia muongela tungi tutatu na pili tutwili amunenga bandatu ngaiono mwana wakoko kwa imagine uleti akamwe ukanengwa bandatu usuwiri wenewe bali wako isitwa ni Yesu nendo bya kumanga namu no mudoka bola dinokele yao na ndewe aiwo kibipino okamoto tu tanguko lakini wewe ambapo ebola kindu kimwagiza upika hicho kai project na leo yomo ya bosi sitwa ni Yesu Kristo ni ndane kama mwetu kwa kadhaa tusitwa ni Yesu yeye ndiye wako bola kesho yake sia kunyei utanoa tunaenda kwa natwili uko na message ya wewe na nyoba yoso na Yesu sitwa ni Yesu wasa mwenye ndaka sombaka ndugu itatu ukiazeni ya siye 10 nondu ngai weka ubituka ngayambi ya ubitu cha maundu kile kwa wase mwenye iwa kaika ukandimie bitu cha maundu sietwani ya Yesu Kristo haleluya kendo cha mwia kinasomi ya tuona kana ngai abitu kasi ya maundua nondu ewisi wina kituni cha ubitu kiwa mauna pala maundu maubikite ama mbikite palange maitu kumatwa tuitange wa maundu maimana asunga nambe ngai mwabitukietie nikenda tutendeze kuminondo kwa ilo mime sitwa ni Yesu hamwe pia na hadhayo twapitukiwe sirudigi twatiwe tina tuyaka ngite yako atawiyamesa ndio na tayari sasa mabayo sama twende na unena nena bayo handwalangi maendena utoto nyangayo twenda ya mgei waka kama umekenda ibikie pala na ilo biki atandwalangi mwei ikachende pipi tukangisia maundu amwe na inataka sisi ndo ni Yesu sio kuhamia kenda tuikuambia yele sio ni Yesu maundu maku masemba ngwe maundu no kilia kwa baza mwe nzemba kisi alama kwa asia
ikano hivi tukaongela ngochende maundu asisi twani ya Yesu never no ikia ndio Yesu no mumie ndio asia amen na yue tuchochea maundu hata yuo bogi ndaro okwigwa boy kusio lakini kwa vikale sehemu ya kwika nibo kila kindu ki pingwa matuo na metho ikonoa wose point ile ya bata mundu achochea ngai hata eke kubituka nambe mundu eka hata akachochea ngai omombe point jebunge sabo undu uchochea ngai eke mbe undu boya eke mbe undu swania akokwa dhima apitukanje wadhimu wa kawaida Yesu nataiwe mundu mwabothi ngai ya mwe inita wa wete sitwa yake na mwa na asiiwe nenya kwa mita ya besu nundu nai wawona asia ngai bathime nganga isie mibaka yakwa mbikiona mona na mandiko masia na ngai ya munenga kila wetasia ngai no kunenga kila umwia na ikibitu chesitwa ni ya Yesu ngai ulopitu kasia na upitugisi mwenye uboyo nenge wia wingi ndio dina ngai no kumandhia wia ukaidia musia kunothia mutu yungio mwezi etu ya Yesu akapituka nja mani kwa masia nga kuadhima na ngai nda kuadhima tu no pituka ngasia kuadhima ukatwiko uadhimo ngai no kupitukisia kuma kuadhimwa ukatika uadhimo chetu ya Yesu Kristo lakini ngai apituka siatweka hata tutono chochea ngai atanike nda keka mbeange pondie ya mena ya hata mno na niyo gwenda tumesukumu kuchochea nipitata ni kutuma mundu eka mbeange ni kila chuki la semina ngai ukatuma ngai asonga mbe wondo uswania ngai nuika mbe no songa sia maundu mbe ila chochea hata point number 1 naye apata muno very important wenda ngai eke maundu alo muboya na pitoche kilo boya kendo chambe na chabata nikana ngai osubu boya eke mbe na ibito kanja kiwo boya kanoswania ambo beta chonde dayoni waku kitonosia pinangai beta chonde dayoni waku kitono kusia pinanga imuloko kuma ndini waku na ndini wakwa udhokuma kwanzienge kino chambe kila wailopeta inai kila muthemba wanai peta ndini agayi waku ambia ikalagayi mutheru ngai yakwa na ibitu cha uadhimo wake tafadhali kino chambe kalagayi ula wailite kalagayi mutheru ngai vituni mutheru na yasiatwe kalagayi mutheru ndimo ya miongo 5 muswakana yasiabeta kila kiko ndine wa silver wa fedha na musovya wa muio akakwata muio museo peke kokisia so wadia Solomoni kilungu chake ile museo 15 yasiatupatia watoto nini mwani asana no kwa tete mabebo manene lakini mabebo ime asiabe watoto nini tulapo wananga musabibo peda yuwika la pesi ndo wako kiaga yune waku ikasia ngai kwika kila wa ile kwika oneka akuadhimia ubitu che ikasia uadhimo hola wa kawaida na ingo boya sitwa ni Yesu chonde kisianga inakakwa ime ukibetendeni ama wako sitwa ni Yesu na kinu chake uichochea nendo kuchochea weke okwatu wadhimo watu wa ikila mundu wambio okwatu wadhimo wili ulangu wa nomo mlesi sitwa ni Yesu Kristo ngai ambio pitu cha wadhimo chonde petanga sikula chonde nikimena ni woni kwe maekea chonde kisiya binangai dokavo kume opituche ngai dakavo kume na ibetuka akwadime na ibetuka au nenge mukudhu na ibetuka kila kisiya uwa ni ngombe na kubituka peta dhini angai waku amen dhini waku Jeremia kilungu cha miongweli na kilungu cha 5 na kusomea msosi Jeremia 5:25 kilungu cha Jeremia kilungu cha 5 na mswami ongwele na 5 maandiko measio Jeremia 5:25
yasia mothuku menu ni mali ulite maundu asu na naisienu ni musiie useo naisienu madhayu wenu te museo mothuku ni mali ulite mawani mea ilo kadhayuna makali ulwa wadi mwange wilo kamenya dhayu waku ukali ulwa nondu wa dhayu ula ukwekala pindua dhayu waku biu sitwa ni Yesu Kristo nikenda ngayambie ukwadima na ambio windwa dhayu waku nikenda ambie kwika mbe akokwadima nakabitucha akakukilia nakabitucha wathimwangai wikauna niguo tuende na ikia namba 2 evandu ochochea ngai ambio pituka maundu aloto ambio pituka moya iloboya ambio pituka matarajio la withana mothayo waku nondo pepina wanga iloto kuma na nutona kwika nakabituka na kuenda ambie ubituka mango maasya ngai mutona kwika na kubituka maina sia no bitukite ambia ubituka achochewa hata we Yesu maundu manama ambia kwikwa ni alayo wa mundu ni mama muchochea ngai yakeka na kabituka kendo chake ni kumwenda ngai pigwa dhayu waku wambie umwenda ngai Yohana 3:16 yasia nono ngai ni wendete ndi usuchigo wendo la tu wetaba ngai atwendete hivyo vyote lakini ije tuimwende todo mwe kibako kanyunika na hivyo mbe alomi itano muswanana mandiko maasya kana ngai no wona isio wendo wake kwitu atila twaihate Kristo akwe kondo witu Yohana 13 muswambe mandiko maasya amino mendala make amendie ngina mumino kelio Jeremia 31 muswake ile wakati asya ngai atwendete na wendo wake na tene wendo wanga ikweme baka kwitu atwendie atumenga mwana wake atuendete pio lakini kulio ni wewe mwendete hata kiwango kila hivitu mwendete level ilo mwendete nela na kila mwendete na wewe mwendete niliona na siai ngai yako konganima nuko vitu kakanande vitu umwendete hata kwa hivyo kisemi soe tona ila hii ndedia hii utedia longi nana meongelea nana mandiko maasi anaitwa itwisi azia bamwana kwa itwisi ndio ngesi Logile kwa zimetu isi Nezandu isi amanayu munde manayu na itu isi maundu onde meke kava mwe akuweto osio kwa ala mamwenda ngai ala meke kuyana na kwenda kwake maundu onde meke kaweto osio nitu isi ala mamwenda ti ala menda wani ngai ti ala mendi wani ngai ala mamwenda ngai maundu mekika kwetu oseo kwa alama mwendanga kulio yoye ngoya kungai ni yanata wemete ngai na level yanata itano dhatu ya kutungililo kamea maasi ayoba ngai wakunomwe no kamwenda ngoya kuyombe kiliko chaku na bina waku mwendete ngai hata Zaburi ya 31 verse 23 asia inyathe umangai mwendei Inyame umangai mwendei ngai nukutu challenge tumwende wendete ngai level ya nata Yesu nata iwe akorindo wambe kile kuchake ile muso wake enda kwa tukisema muso wapata muno inde otondo kuandikitwe maundu ala eilo yetamona na kutukuta mewa na ala matali kangone ya mundu maundu ona meva ala ngai wa masauvisi ala mamwenda tiala wenda pe maundu ala leo yonete tuandikiwe pe maundu ala kutukuiwie ni kuandikitwe pe maundu ala malikile ngone sadani ni tuonetwe maundu asutu inamo asimo ngai tuangaika inde ngai noeke kubituka akeka mbeange maundu leo aiba kutukuta leo itaona nini kutukuta aiba maundu matali kangoni yangu maundu asuka no masaubisye alola mamwenda na kimwasuma alanga yuto naika mbewo ndo twani atwika hadi maundu to no somo kamona hadi maundu yuma yite ala mamwenda
kindu ti kwenda ngai anasa tuasa kindu ni kwenda ngai ndio tongirira kindu ti kwenda ngai Yesu na taiwe ndimo ya ngana musome ngwele nemwe na nikana nitume ala mambenda matiewa odui onangalika munga maendea asia nikenda itume tuma adwala mamwenda matiewa odui ngai ne wikambe kwenda ngai kuchochea ngai akekambe ko alowe alama mwenda kambe ange no wambio ubi bongo ya no wambio mwenda mwe Yesu na taiwe no wambio mwenda mwe sabuli ana 91 nongo kenda ne mamo so 14 yasia ni kweli wa nolo meja wendo wake falani wendo wako nolo mele kaini kana no wende na utembea maandiko maasia tukende ndi Yohana wambe ile 15 tukende ndi na sio ndesivo pia ndo wendo wo windi pia ndo wendo wo imali andino pia ndo wendo wo umetenga ile maka semba na modu imande kile enda kwa tasasi ya boya nda kwa tasasi osoma maandiko asemba ni kinambeza ali kama mbakita au koma ni mino kile ambeza kwa tasasi yake na ngai lumana ni mana mutabanyisi mana no kusemba ni anagisebe lumanya na ngai no imwenda ngai akeka kubituka haleluya lumanya na ngai mwende ngai Yesu na taiwe ngoya kune mwende ngai piyo ngai ne weka asilo mpituku kasi sio kezi ya ngai ne mwai extra nono mono mwende ngai to mwana to ise to inga mwana no ngai wala to zaida twende ngai mono no to na kutangia miana mwaki Yesu ndataiwe ngai eki kitu utaki kapado bage ngino mungu mana ngai ne weka mbe kitu utaki kage kaini dai ka chune weki ugadosu ila tu mwana to ekiwe mwakini Yesu adheye mwene hali kama mwakini mambe yotembela mwakini ngai no ukwiki ya kindu unique sitwa ni Yesu kitai wa mono yani ukachochea uwendo wako la kwingai ngai akanikela maundu maku akakwiki ya kindu ndikatelema yonde ngai utetete akupea ndo maukitia wengai ono satani akakuwa mbwa pea ndo maukitia wengai au imakakuwa mbwa nundu alwama mwendete kaile moya kana wamukita wakita choma cha ngai ngai ndio muteka atete mundulo mwendete kile bokwazi mwiye ngola kwa luke balawi ndimo ya miongweli na itatu muzo miongweli alanda tu zozo kwa dawendete muno maandiko mazi ya mwana wako nenge ngoya kukize ya kunengeteo wanengie betiyonde wanengie mbeyonde wanengie biasala ngoyonde ngai asya mwana wakwa nenge ngoya ku kile bokwazi mwiye yakwa ina unengazi yonde ulusele sitwa ni ya Yesu nidiwe niwa ngai ne wika mautu ngai ne wika ila ngoya mungu ya mwenda sabuli ya miongo ya nana sabantimo ya nana so miongo elene mwantimo ya nana miongo elene mwe ya siya nikana nitume alama mbenda matiwa odhui zofine waneba tamu alama mbenda matiwe odhui by the way tutoka manata mungu wendete ngai okwa kusila Paulo kindu chambe mundu gwonde wendete ngai wendo ni witha wisikie kwisila kunenga mundu ibina efa wendete ngai ye mwana wake dayoni wangu wisasi amboya si abusie mwana wisasi usoma maandiko si mwana we ngai no mwendete ukaidi ndo bituka wimusi ndo enda ngai ukasiani sisi TV ndo enda ngai ukeka ndo enda ngai ukewa kuida igwa ukaimonika mundu we ngai ewo ni wa ngai utasiyekeka anaendete ngai gina muwe wake onakawa muthini asya yukaongela kimadharau kithaithoni anaendete ngai ukethia ona madharau mayetwa kithaithoni ndaya emoye kanisani pe kwenda ngai ukethia no mayusi ya kithaitho no wansia amen pe kwenda ngai ukethia paike kwaso ya kitambo thailangi maandiko maasia ulawe na wendo mulungu ndio na haki kwaso wenda ngai level ya enda ngai
Number 2, umana mundu wendete ngai ata undu umumiasia ngai. Yesu nata iwe kilungu icha ngai mubai mundu masengilungu kilungu ikakuiba noniko masia kuiba kilungu kitu ni cha ngai na wewe waliondo kiana lakini la tuoka nyumbani ya ngai peke utumeta nzembo yo dhaidi ila ukana ya kilungu cheko ni yo dhaidi ya kwa sio mwambi na ikidhaidoni chuma keima ulango ya kwe mwenda mwandiki wa ya Solomoni asiangoya kwa nini umumanga ulani mwenda Yesu nataiwe pe mundu wendete ngai kiasi chakana ni wipanga undu ukuka umudhembea nundu ngai ni wendete ndini wanenganie ndembo yaku inena kindu kimwe kinene kuilenge sionde undu wendete ngai wakwata ngiliemwe ni amwe yo ya ngai mana kenda ima kuma mana kenda hauni gonga iwe da asia ite na maku kenda yukwaite ndembo yo dhaidi undu mbendete kwa unya kendo nenge mundu akaete bibiti mundu akaete lina na hili yu aiya ngai gwendetyo ngai kweli ne wika akabitu kama mundu wami pendembo yu mauga Yesu nata iwe ana aumisio aiya ngai wanenga mwana ingo nenga ma nendo kasomene zamani kwa maasia mondenola ana watu aiye kamwana na akati ya Samueli na akati ya Eli na Eli kalakana no kiyoboya ba ninyo la mundu mukabona ato militwe lakini ndia militwe na wambodhea ninye mundu mukosu na ino kaingi neye ngai madhabonea wanenga mwana nga unenga mande kwa maasia na amunenga Samueli sa Eli ila wasie Samueli ni wawa abodhie mboya ya namba 2 asia mwiyai ilikana mundu muko ni wawa wakie atatu na etu elinoko ni ya Yesu moko pe unduvika na hii haka pitu kambeange ai kwa dhima kipato kani yuunisie kumumesi angai ilaita wa mdhembo mse Yesu nataiwe ikiita angai ituma angai withia no kwibwa no ngina upitukisi ya no mwase demo kethia onaitwa nataka moja sia mudhemba mo ngai ekulia ni chao kitumania dhima mundu kupituka pe buru nyao na ilo mwalima kupituka mundu la kawaida niki mwazime kupituka weondo thukuma niki ni chao kiutuma ndiki kila cha ilo tuma ni adhima mundu kupituka kika lakini mundu tasabala ukiwa ingai umesema na waku na ipituka imagine aliona nyawe tuku haikuwa maana itwa mtwa imani sia moria na isogya kidhembo na imwaba na imwilila liulu na yoso ndio atonekewa haya balameka na ngaye imwe umundina mana kana numendete kumbe ngaino wenda umana kana numendete ngaye amya nakwa kagawe ila wami na umana numendete jato hili sesuma aisia nakwa kwa adima gako adima esio kupituka mebakaya au adima ugonde kisongo ya sia ni blessing na blessing dani kundini ya adima gako adima tia kene kwa adima kumojani udhuwe aye ya sia kukodi ni ngudhuwe yani ngai akapitu cha akeka mpeange beange nombo achao undugu mwendete Yesu nataiwe na namba 3 tutona kwikata endapo chochie ambio kwa ni makatu kubituka ambio tu ikanesa akambio tu ikakubituka namba 3 na ile ya mwisho na ile apata muonekana kwa ile kwiti ya siangainesa kiso respond ila ngaiwanena ila ngaiwanena ukeli ngaino to ni tutona kwiti kisia kwa mitoki ndio kunenga ngeleka nione kenda ndicho mitone nikenda uelewe au to respond ndio wa kwitikisia ngai ngewone nanga neto Yesu adometuwe mbokani nela metuwe mbokani ni na manengo mwaliko wa mboka mudenda mboka wabika mwene mboka ula weta ni asia ala ndwina meti mbokani meno ke mbokani na wambe mango masia na kilomwe ambia kuimila ukidekwa kwa sababu indeve sina kuimila
nikitaeka udhaidi kwimila nikitoa zetu kungota munga kwimila nikitoa zetu kiviwoteka kwimila kwitikisya nae ngaiye na bata naku kwitikisya nila wetwa kila waile kwitika nito cha bata Yesu nataiwe Mandiko masia umasieni na uyedewa na neno itata dewa ni lazima itatwa mugenosu yele kulio ungiasieni ndwani na nina kibeti litona kuka alawa ombe matwana na hindi baka basioma utwa kibeti utwa iye kukani chambe uwe makitu na ndosilo na wilicho wa mudheba ungiasieni na uye kibeka niende usosisia mboka yedi awa mawilo oni kibeka kisia uwe akimindu na usisio kwa acha na saa iyo yuka mbokani mboka witi iyo na saa mawilo oni na wiyase wiyu sisi akibeka na yu wanengi weka kitenei waendio yu sisi atenosi weka kwimila kwitikisya wewitikia siangaiyata ilanga iwasya nenotu nengungu wenda kwika witikia siata itukisye God will treat you the way you treat him ngayaka kosa umosa ila winapata ila wakwita wikio ila waimaika no wonga yukeka ngaindaka pitu chambe ngaindakeza kukusonga mbeke maundu mana woteka ela bwene ibo katia wia ukekitho kiboyo ukatia waungamia mulau ukenda Bible study ela zimrisu weka wenda utarajia niki wiyenge ilikila nina mata muya ilikila niki na wenda extra mile wenda kambe yange wenda ngai ekembe yange niki ela we epiki etana wendu ikitia sianesa moja ni huo mandiko maasira mwika kengeke ngaida zao kwa mwindeke zitu nyine ngaidi kao kama sola ikaende umego kwa weta ni watu ikakengeke ngaida kwa hapo kila mundu wabanda shoke na kwa ngaida ketikisiata edawe akwita kwitikia semesa uno respondiani kile cha bata muno Yesu nataiwe kwa kama wewe kusoma Yohana wa 4 ndogo nongeleka ni wewe Yohana wa 4 kilimuchakata tu kusoma mkweli na ile Yohana wa 4 tatu mkweli na ile Asia na undu wala to boya no ne ngawe niwe ni kwingi wa nitu kwa tamia yake na nituika maundu alama mwende Asia ninaone andwane mekama kabituka measia kila kwa wale nitunenga wenewe nundu nituika miao yake na maikau ni mapituka sio nambe wakweke miao ni maenda nambe makeka mongola mwende Asia wedupi tukaziambe wasimimanga yuko ya wike nikenda nake ekembeange wa kila wika ni wika ambeange tuize challenge yako asituboye ngambe yange tumwenda ngambe yange nikenda nake atuende mbeange ndimo ya mama musowe 11 nimemenda mama mbenda uga yuti ulawe wota ngiyo uti ulawe ndo wana aye wendo wa nai iliodewa ndio twenda undi wendo special kile kiwango cha wendo imana ya sasa nimenda ayo la mambenda wendo wambe nula wanga ino wendete no anenganya mwana wake usiwitu yonde lakini na wendo wa level ya kile nimenda alama mbenda ya tiata asu nimenda nungwe mambenda ngekambe wondo batonga wale kana kuswania muno ngonia Yesu Mungu na yase tu kiwango chapa ase tu kiwango kilanda ilonika nimenda alama mbenda ende wewe na alama manda na kinyivi na kitingisho ni mambo na yase wewe tingisha wewe kombe yange banini wapi tuchoba nini na kitingisho alamo kaumanga na kikibanua kimwenguyo haleluya ngaitwa na wona ngaitwa tendo sungyo yase kwenda kwa ngaitwa ni asuma imona yase ni menda alama menda na alama enda itabia zimbe yange maka itabia zimbe yange maka ongela kitingisho kumanga ninoneka ini kambe yange mwendo wa kwa indi ni wikau Yesu nataiwe chwiki wangu kimbe yange makorito wa kele kenda kusoaka na kwetu kesi maandiko meanzia indi ninena ndeto hii
ulovu ya nini aketha nini, ulovu ya nyingi aketha nyingi. Wenda ngaiya vitu keweka hata lika level ni ambia kwika mbeange, ambia kwika mbeange itikizia nesa asia panda noibanda muno. Ulobanda nini aketha nini, ulobanda mbingi aketha mbingi, ulawenda uketha kile vinda abanda kile vinda, ulawenda uketha ima kwa mwaka abanda ima kwa mwaka, ulawenda ikalangethani ikalamba ndani. Yesu nata iwe mwitu asino mwambiye nyana kiti ya mwandika umaasoko kabanda kile vinda ngatwa soko kile vinda ngatwa sokoni na kwa nikia kuikalamba ndio subini wangai nikalaengethani pia ngombe mambo ya uko mleni uko wangena yote nabandi na tukadhiye bemo wapio ko mleni mboso ino kanisa mwe mboso ino kanisa ekakudani lukalala mikengeza zinaimba nembeu zinowele watu kwaso mbeu kila mtu la mikano wangeza zinaimba sisi kunana uweno mbeu lunga mbeu lenga mbeu ulobanda nini akadha nini ndo banda nini no itarajia bingi wenda ngeza bingi mbanda ibingi. Amen. Yuko mkwegela lazima hivi yuko asela menya lazima ayanengo asia menyela mweke yeye sitwani ya Yesu. Ulobanda mbingi akadha mbingi, ulobanda nini akadha nini, ulobanda aikila akadha okikilo, ulobanda kile vinda akadha kile witikia siata aboidi ya modia edhanu kwendo chochi ya ngai ekembewa mboya siaku akuadime mbogoadimote wa kawaida wambiona mikuu ite ya kawaida anuma mbiona ngai ya jikoko kwa ngai kwanzia nenangange dayoni wangu yani siane nangange kwa doa nangi anuma mbia asiangu wangena watangie indi uya numuadime masi anuno maadi mawa indi nganya ndino wanu ya ndo kwa ngai ngadime ando maibo ya na example ya kwa ngai ndo ngadime Tanzania. Amen. Kwa kile poko nasema ngai no mbeke kwa commercial advertisement. Wewe ninya poster ya ngai ando mamenda mundu mwadime masi mwiyai. Ngane tunamunia teke ndo yego dei. Asto man okieba wabaje sione. Obisine wewe ndo nenda na biko obisine anatingia sije la ukikasisi abakasisi asizoloka sisi katika kila kitu netina chuma kimwe shoko inadhani ya kunia simu ambia pastor nilevi yema ateki mengai usuno wisi ambia ni nani hilo sinya na sana kwa kiki computer kiki nenda kiuka bosi nenda ki ambia pastor ninisi pala mnyete abu madisi lakini tuambie nini sibala umite na ambie kakutaje wewe mtendie ngai mwana sosi hivyo yasi ngai ndete Tanzania ni bwana uadimwe atuma ngele kano ya misitu ya Yesu ngele kano ya ne uadimote wo umandwa ngai akuadimite na kongela tende ndini situ ya Yesu ngai akuadimite kongela tende no wendo ndini situ ya Yesu Kristo kwa hiyo ya sasa tuwezi hadi ikana wenda ngai ya kwathime na kiluke ambia ngai mundu wa utunga mubea ngidaksiri kutunga mubea kubigwa ngomola wimbe kutunga mubea kubigwa ngomola ngi wimbe kindu kimocha ubanga sia ngai nachonikana ochonde wa kwikia ibundia se kwa siasanga ibundia se ona tukusi adwange maepi ye meombo nundu mayimu masio kusi ukawazi anasata we Yesu ninakuingelizia mbuku madume 15 na yali je 16 kisireze na umieba anasa enoni ya chama sitwa ni ya Yesu ngai ni lo wiki yenge makoka 70 ngai dae maika ngambe pimwa myomo ya utunga muvea wone ngai kambe angesitwa ni ya Yesu kila dio tuma ngai kambe ni chao no na anambio kwa ima wabindizia wadimo waema utunga muvea anasa ina bandio na ngui na nikebie magunia 30 wema unye nuru acha magunia 30 na kwa nikulia atatuma ngaimeba we ambaye kana na ukosi hiyo ndio ndio ukosi lakini ando imadi mawa yangu tabie ngai
no bigwa meo na breakthrough nisioka kwibudise kwa siasa sitwa ni Yesu ite budise message ya kutoka mubea kwese kindu kimoja utunga mubea kwa soise kanai mundu atunga mubea enda alitigela kanai chondeni na jotini na hapa ni kwa ngaigo ikite maundu ao mbe mundu la wasiania sana ngai enda yasi kwa ngaigo ikite maundu ao mbe tunaisi kutunga mubea ambe mithembe tatu pia mama tatu ona ngai ekata kutunga mubea bulu gambe dina mmemea na ba omena aya ya pili pia ngongi matatunga mubea nginabe kwa kinu cha kiteja kawaida kinu cha kawaida ojeko matunga mubea ayi ona mungu amuka kwa mimi na amuka haleluya yes haleluya na lazia sana sio ngongi noni mungu mungu ndio business kitengela ndatunga mubea lakini pia ngona mungu akando matunga mubea beke kazi jama pate jama tuki mwaka huo ndio ndio mnyandembo yotoka mubea no wendele jama saweto jama ndio tukimwambia ndio jama zinoka na pia ngulugu ya karatu pia ndio matunga mubea kwa kila kitu asio Mungu na mambo kuna wako kwa sifa ni Yesu keka nini keka nene pia ndio matunga mubea na pia ngulugu nilembeni ile ngulubu sio tunga mubea ngulubu yambe na alama tunga mubea moneke mwenye oboleke ndo nenge mwana ona aitaba asia netele kokya bima tabaka kauna ilaka kauma nonje tunga mubea pia tunga mubea makonje na pia ngema linobozo masamu yeye na mwana ona atokite moya ya Amerika na mwenye asanda nungu kina mwana sitwa ya Yesu mwe ona atokite matunga mubea asiye mama chote yanga yake kambe uko na makwata mababa sitwa ya Yesu na ndio bora wide huyo wala matunga matene kinama kesaona sitwa ya Yesu Kristo kutunga mubea ni kuchochea ngai akeka mangola matema kawaida sitwa ya Yesu Kristo mungu no waseme amen kwa upya na wapi na mana bina wao tunga mubea ngai ataikika na ngai ataiwa kama undu manenange ngai uloto na kwika mbe waulo tutoma uswabia ngai ula uwingwa ma kubituka ngai ula usungia kubituka ngai ula uwingwa meomo itapigwa imondo gebituku asiange na kuwajiona kilingucheko mimosoeko mi kana no kiemeliwe na dhani na tio dhani udoka tio dhani wata iwe Yesu dhani kwa wingi na inaambia unene ya mundu wambiosa dhani kwa wingi siponi ya Yesu tuipungia ngaimo ya wino tangio lakini weno tangio wino wadhimo yu siponi ya Yesu Kristo tuipungia ngaimo ya wino wadhime lakini nona ambao tuika wadhimo kwa mutui ni boye siponi ya Yesu ngaimo akao kwa wadhima api tukange utike wadhimo siponi ya Yesu kama na mauma kuye mwia hii hidane ya vike siponi ya Yesu mwia ni wisi ni mwenda wadhimo migutu kangu ni wisi mwenda mikudu mitu kangu ni mwenda umuhu wa mitu kangu siponi ya Yesu inu watu mikono yako mwambie Bwana ibida ya uboe just pray siponi ya Yesu siponi ya Yesu twaboya sitwani ya Yesu Kristo na kutusia hizi thini wa Facebook na yula tonda kweka na kabituka ni watu baida na iwoga ida sitwani ya Yesu Kristo uloto na ikambe wondo tono boya nondo tono suwania ni wega yula toa kuete sitwani ya Yesu ulatu onete kite maundu matatane kanua maundu manene na siya manene itawetwa kayusula waina Joshua au ngamia sura ya ungama au ngamia mwaiwa ungama kayusula tuinake sitwani ya Yesu ulotuma ngongwe kaingi nekeli wana moshi ila tuma ngongwe shida na kideko manga yusule watu inake sitwani ya Yesu haisi nokie pili ya dhayo na tio dhayo lakini dhayo kwa wingi ambia ikia sitwani ya Yesu mwendo etu andikebi dalite ya kawaida kila moko mako na wale yaka ni ya sitwani ya Yesu kelebe niloma ulevi ya dhayo keni ya dhayo waku sitwani ya Yesu Kristo kila miomo mebingo kuru kanebingo kitewanini sitwani ya Yesu pole cha Mungu wako vitokewa kwingine wana kuvitokewa sitwani ya Yesu na yulota amusia mana wake hindi wa mwenenga niyo kondo wito ataikata pamana keto kunenga sino sionde na hoya sitwani ya Yesu Kristo twani kevinga twani kasishoni ya kuvitokewa ima ununga iyeke kuvitoka ngainapo adime kuvitoka ngainapo kwa lego wengi kuvitoka wedu wa mkuru kwa kuvitoka mbu
uni waku shetani ya Yesu muikie kaino iboya muikie kaino iboya shetani ya Yesu. We give you praise Lord. Bwana tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Gayo lako kwa kupata mboga kuna sioka amana mwiyai uloto naika mewono tutona uboya kana kushuhudia ambia kweke shetani ya Yesu mwiyai ni poatilia wina wako matarajio na ikuwa tarajia mambo matema kawaita kuna koko kwa mundu kuteka kuna koko kwa satani kutesa kwika mwiyai ike shetani ya Yesu panoto ni wako bikete panoto ni amboya siya kwa ibikete mwiyai ikambeo kuituka hepetuka shetani ya Yesu hepetuka certificate ila ninayo hepetuka uyangwa mbesa siya kuona idukuma hepetuka mbeo kusaka wako mwiyai wako kalima kalime withia wino wakutanyo wadhimo wangu sana na wadhimo wako mwiyai shetani ya Yesu Kristo kalime mwiyai withia numasi siya na kiwakutanyo cha wadhimo wabitii yako na wadhimo wako mwiyai wabitii shetani ya Yesu Kristo batime umbakutanye na ndoa lake batime nile wadhimo shetani ya Yesu Kristo. Come on somebody, omba nena neto gayo loto na kwekambe kwena na vinoloto kumande ni wito nilinosua matarajio hakokia pinosu mwendosi ketwani ya Yesu hiya dhania maundu alotarajia mawete umeginologe mwako wigela nitarajia wa puloti mwako wigela nitarajia wa nilandilot shetani ya Yesu Kristo nitarajia 1 2 3 ambio manena gayo loto na ikambe Mungu tutoka pale kana kusomea katika tuwitwe shetani ya Yesu Kristo makura pandia tuboshaka lebo shatani baraboshika leko shalaba boshakita santi mama boshi la boshia lekebosha katala mabosha. Bwana tunakushukuru tunasema ni asante na mahandola paria dolobosha premeseke tele borosha tala baraboshaka ni asante na mabinda matu ya kukuvinduka ni mabindeshi tuani ya Yesu Kristo kutembela yuluwe tuibimuku majira mautembele tuibimuku ni mabinduka kumilelomo ndeshi tuani ya Yesu niye takuja kutembea ne tuibimuku ni ambiyomo ndeshi tuani ya Yesu Kristo gainaka kuingirie hata kuingirie maofisi ya tumenika bimuke wadima mwagana kuyulongi kina wiposi ya wase batengana ndio usiona tei hakuwambia yetato batengana ndio usiona tei ni ambiyo vikela musi wako na ngai wako na ukwaki wako kwa besi yetuani ya Yesu Kristo kuitanga sesi yetuani ya Yesu meomo ya wimbo ni hilesi ya dukainambe diuchi ya ingesi yetuani ya Yesu kwa kulanga masoki mawibone kwa kulanga masoki mahawi kinyume na ngai wako Yesu yetuani ya Yesu chote kindito kisi ya breakthrough ya ngai wako kitatulike yetuani ya Yesu bakeni wa mwendesho upewa kawaida dhini ya ngai wako shetani nene ya Yesu asaipo utayana ito nene vya mwene ito utayana ito nene vya peni wa kusenga na kukilwa kilo shangayo shetani ya Yesu Kristo sinuwetelele wanuwa miake tako sumaitatu na ukate shetani ya Yesu ni bako wini toma ngite wanuwa miaka mingi pone na vitu itabibuke pone na ngaya keke na kubibuka gaina keke na kubibuka gaina keke na kubibuka na shito yake itaewe shetani ya Yesu. Bwana tunakushukuru tunasema ni asante sakababosha na nalaboskia rebehendelebelebosa kikaku raboshi la rapuriekelebusa lebosho toria malabalabasika tulubushuta zindabozi la lalababoshe kelebelebosa ki. Bwana tunakushukuru tunasema ni asante kwa jina la Yesu Kristo na kila mtu anayeamini aseme amen kubwa katika jina la Yesu. Tuendewe yule imeni ya mululu kwa siya maundu mapo endo hiye kwa maibito kula ninaikia nenda wasi imeni nene 1 2 3 so saliti bi kwini wako indio shetani ya Yesu Kristo gayola wekeye yosefu anainyamo kala ondia mbe
mae maumumana moka raundi ya keli mae maumumana dina manithia kwani ngai no kwa thimoka ya brother agunda umana ngai ni wika asindo mbituku kwende wonsi twamia Yesu Kristo ando mwasomye makakomana nako mati ya wiu wadi mego kaya nezo katuni badenana yazo tala masize mazia inde wiloko ba milia ngai nako manena kuisitwa ni Yesu ni eke maungu mapituku sitwa ni Yesu. Hallelujah, amen, hallelujah. Sasa unyandembo sitwa ni Yesu Kristo tumudembe mwai ona la twindi no Facebook nenya kilailo twina namba jitu ya vibao sasa umudembe kama ndembo ya kubo na mwino kwa masitwa ni Yesu na nitwa tunga mwea kwini wa watu ilukisiana wosa netu Yesu yeti wa ni yakumo